Amohi Motlam Africa Radio Television ra amohela re hlalla ho yana ga le mapatlelong a lekgotla le phahameng la Lesotho mo lona le qetang ho bulwa ka molao ke moahlodi e moholo Sakwane Peter Sakwane ka re pela ka ke na le president ya mokgatlo wa buelli ba Lesotho ke Ntate Tuke muelli re tla re buelana ka bokgutshwanyana fela rona o utlwile puo ena ya CJ jwa press ga wa mohela date ke le bo mhlomphi ha o go hlore fe ka bokgutshwanyana le Basotho fela rona ho utlwile wang puo ya le Sakwane ke le boe hape mhlomphi wa ka o buile Ntate Chief Justice speech se re se utlwileng boholo ba sona ke ho bontsha rona re hatetse pele ha kae re le naha Lesotho ntlheng ya kabo ya toka e ka ba ditsekisano ka ditlolong tsa molao civil and criminal go tlo re beha leseding ha bula selemo sa molao jwale hangata re bapisa hore na dilemong tse fetileng ho bile jwang lemong sena ho jwang e le ho lepa rona e ka nna bokamoso bo re tshwaretseng jwale go utlwile ntate monghadi CJ o buile ka taba ena e bitswang alternative dispute resolution e la ha bontsha makgotla go na le tshubuhlellano makgotleng jwale taba eno e ka hlolwa ka hore ebe Basotho ba sheba mekgwa e meng ya ho rarolla mathata a bona ntle le ho nahana ka ya mantlha hore e re mathele makgotleng mme le tla hopola Law Society e entse boikgathatso mono ka ho etsa setsi se bitswang arbitration center ya Lesotho mona o tla leka ho thusa tshubuhlellano haholo ha ya tla e amane le dinyewe kapa dikgang le dikolotso tsa kgwebo tshware tlo shebana le di-arbitration le di-mediation in the business context kapa boemong ba kgwebo jwale ka nqena ho ntsona le mekgwa e meng ya bo mediation ho leka ho kena dipakeng ha se le qosana o bontshitse Chief Justice hore e hlile ha ho tla ho loka moo hobane jwale pelaelo ke hore diagente di hanela di-client tsa tsona hore di settle dinyewe kapa ba fihlelle ditumellano ntle le ho kenwa ka khotla tshega nna mabaka a mang a teng ke pelaelo fela ya neng a e hlahisa hore pelaelo ke hore diagente ka nna di sitisa tabeng fela he ho bonahetseng haholo tshitisong eno ke diagente tse buelelang mmuso kapa ditsi tsa mmuso re hle di bonala di tisa hore ho se fihlellwe ditumellano tse ka thoko ho lekgotla moo Basotho ba qosanang le puso ya bobo ha re ke re bua ka taba ya lekgotla la bosebetsi lekgotla lena ntate ho utlwana le sena bahlodi ba bararo ebile eno e wa boraro o a fihla lekgotla lena ga le sa ikarabella ka mona le ka lekaleng ka mane ha le na meao ke diqholotso tse ngata tse ba di supileng polelong eno ya hae ntate taba e ama kabo ya toka jwang ditabeng tse amanang le bosebetsi taba eno ntate e mpe haholo hobane e re kgutlisetsa tshubuhlallanong ena e sa le leqholotso Lesotho mona makgotleng re tla hopola hona le molao o motjha wa bosebetsi bitswang the Labour Act ya 2024 yes Labour Act ena jwale ba tla e tlosa dinyewe tsohle tse amang bosebetsi makgotleng a fapaneng molao ona o kenya dinyewe tseno ka lekgotleng la bosebetsi fela o tla hopola hore dinyewe tsa basebetsi ba mmuso di ntse di buelwa kae le di-commission tsa bo public service di-tribunal then e be di felella high court molao ona o motjha o so re die Labour Court ka ho fela ha tsona mme taba eno ka boyona e ne ka ho ka bo ho entswe jwalo ho so ntlafaditswe capacity ya yona Labour Court o ke ba lebella hore Labour Court ene sentse imetswe jwalo ha o ekeletsa mosebetsi e ba jwale ha o eketse matsoho ka nnete ho tla ba le bothata re sentse re ipiletsa ho ba neyang haholo mmuso jwalo ka Chief Justice a sa e hlahisitse tjena ka lehlono la puso e ne le teng le yona utlwetse le tona la toka le molao ne le teng ke le bona le la bosebetsi ne le teng ke mmone le e se le ho bona hore
ba utlwe sello sena hobane ha ba sa sekele tsebe taba tsena ba sa farang ke Basotho bane ba emetseng ho abelwa toka ba hlodi ba bararo ka nnete ha ena pahale ho hang fela ha re tla tabeng ya makgotla Mastrata o bontshitse ona sa sebetsa hantle selemong sena se qetang ho feta mme o itse lona le Law Society e be lona ba mo tlalehelang ka taba ena na boithuto ba mathomo bo bontshitse bothata le bofendate ha Mastrata dipalo tsa Mastrata le tsona di re nyarositse haholo hobane ho bonahala kakaretso ya dinyewe tse phethetsweng boemong ba Mastrata e thefulehile ka up to 51% e leng maemo a hlobaetsang hobane o tla hopola hore Basotho boholo ba bona dinyewe di qala hona boemong ba Mastrata mme ha 51% ya tsona e hlotswe hore e fihlellwe tharollong o tlo ho so phenda dinyewe tse ngata haholo ho sa e sa lona o tlo kena tse ding o ska nana ho tla emela hore tseno tsa 51% di ke di qetwe e be le hona ho kenang dinyewe no la re bua tjena ntse di faelwa mane Mastrateng taba eno e re tlameha re etse boithuto bo keneletseng ba ho utlwisisa hobane mona mo re leng teng re ka ba la maikutlo fela hona e ka ba ho etsaetse jwang kapo ke eng e susumeditseng boemo boo empa re tla be re inahanela fela ke rata re tle re etse boithuto ditho tsa Law Society le diagente le ditho tsa setjhaba sa Basotho di tle di tlo re jwetsa hore ho bue nyewe Mastrateng nakong e itseng e sa le re emela kahlolo jwale re tsebe ho di sala morao taba tseo kapa Mastrata o fihla ka nako e ratwang ke yena kgathe nako ya lekgotla e boletse hore ke 9 kapa 9:30 taba tseno re ke be ra inahanela tsona ntle le hore di tlalehelo e ka ba diagente di-member tsa rona kapa setjhaba sa Basotho empa ka hobane jwale e se hlahile le taba e tshwenyang le rona re tla ke re rwala dieta re potolohe le Lesotho boemong ba Mastrata ho utlwisisa hobane ho ka etsahala ebe ho na le mathata a itseng ka boemong ba Mastrata ka bobona beo re sa utlwisising ngwana tje jwale re tlo tlameha ho etsa boithuto bono mme re tshepa hore re tla kgutla ka dikarabo tse seng di le beterenyana ho feta tsena tsa tsatsing ha re phethela ka taba ya meropotso eo e bileng e tsamayang le boikemelo ba makgotla CJ o bontshitse hore diagente di bonala di le lesisitheo ho tshelela ka boahlodi hobane jwale meropotso eo ba e fumanang ha ba ntse ba sebetsa le babuelli e le metle kapa le betere ho feta ba se ba le bencheng ha o ke wa meta bena data ke le bona taba ena e buea hangata hore makgotleng mona ha o le moahlodi ka nnete teke ha ona o e bona jwale ka nako nngwe mohlomong so e tlwaetse ka nqena o le agente ikemetseng jwale potso ko rona o ka tloa ka nqena wena o ya ka nqane mo ho thweng ha eyo mo be mo tlotswe o ka ya mo wena jwale taba eo e hlile re kgutlisetsa tabeng tseng tsa salaries and benefits remuneration and benefits tsa dijaji ke sello se re llang ka sona le taba ya tshireletseho ke taba tse re llang ka tsona tseno mohlomong ke ntse ke kgutlela ka mmuso ba ikarabellang ha ba ka fumana hona le bohlokwa ba hore ba ke ba ntlafatse meropotso ya baahlodi taba eno ka boyona e ka hohela diagente le bo Mastrata le bo mang kapa mang le ba sekolong kwana University Faculty of Law hore ba tle mona ba tlo ahlola taba eno ba bana le shaba ka lihlo le sesanyane fela la tjhelete ha ko etsa go Mosotho a utlwisise bohloko ba bana ba ahlodi ba na le ditsebo le boiphihlelo tshebetsong ena tjhelete le yona ke batle re hase ka metsi ke taba fela e re ka e tlodisa mahlo hodimo e bohlokwa haholo hobane jwale e therekella boikemelong ba makgotla ka bobona ha re batle ho utlwa ho ntse ho thwe ho mathiswa di-enveloponyana tse tshetseng ditsianenyana ho reka makgotla le dikahlolo mona mme taba eno e ka lwantsheha beterenyana ha taba ya meropotso e ka shejwa jwale ke tle tabeng eno ya ditsebo ke batla ho dumela haholo ke sa therekele hore Basotho ba lokelwa ke tse ntle
mme le kabong ya toka mona ba lokelwa ke baahlodi ba batle ba tjhorileng haholo ba ntlafaditsweng. Jwale e ntse kgutlela hona tjheleteng mane hore na haebe ke le agente mo ke ipatalla di-course mo ke lo intlafatsa nako le nako. Jwale ke hlaha ke le agente e tjhorileng. Jwale na ke boemong bofeng ka tloelang hore ke itshebeletse mo seng ke intlafaditse teng. Jwale ke ya ke lo joina bench mane high court kapo kae ke lo ba moahlodi a ke beng a fumana tseo ke neng se ke di tlwaetse ka. So taba eno e bohlokwa ke ntse ke etsa kgoeletso mmusong hore a ke shejwe hantle. Mohlomong re etse boithuto ke hopola hantle hore di-reform mane mo ke la ka ba setho teng. Re ne re ile ra etsa tshitshinyo e reng funding ya judiciary e ke tsamaya ka percentage e itseng ya budget ya setjhaba. Mme proposal e ne le 6% moo. Re ile ra ngolla tonakgolo ha re sa tswa kena ka ofising re le Law Society ka 2023. Law Society ena e ntse bua le e nngwe ntho tsa pele tseo re neng re ngolle tonakgolo ka tsona ko ha ke re tlo bua ka taba ena ya meropotso ya judiciary. Re ne re propositse mono yona percentage e ke buang ka yona lengolong. Re bile re propositse hore e tloela ho tla e se etswa portal ka lenkwana hobane jwale re utlwa e thunthetsa boikemelo ba makgotla boemong ba perception hore go ka etsala letona le bone e ka ke monga judiciary kapo di-judge le judiciary ka boyona ha e sheba mohlomphehi letona la toka ba bone monga rona. Kgati judiciary ha o nepala e tlameha ikemela ka hohle. Jwale taba eno ya hore tjhelete e tlang e tlo tshehetsa judiciary e support-a lekaleng pele la toka e create perception tse re sa di batleng. Taba tseno re santsane re le ho tsona ke maikutlo a rona re ntse re eme hona mono until a ka lokiswa. President Kgelewile Holodad. Ke a leboha ntate Ramaina. Mohi e motle wa Africa Radio Television e ne le ena President ya Law Society Advocate Dintle Tuke. Re ne re buisana le ena ka jeno lena e le la pele bekeng e le la bobedi la kgwedi ya February mo selemo sa makgotla se neng se bulwa ke mmuelli moholo Sakwane Peter Sakwane. Dintlha tseo re di ammeng ke tse amanang le tharollo ya dikgang ho sebediswa methati e fapakaneng ka thoko ho yena ya ho tla makgotleng fela. Re boetse hape re buile ka taba ya meropotso ya baahlodi ke o re ammeng haholo e boetse tsamaisana le tshireletseho ya bona baahlodi. Re amme taba e kgolo ya mang lekgotla la bosebetsi le senang baahlodi le ikarabellang lekaleng la bosebetsi ha lena le meaho mono mo le leng hona teng. Mme Mere Sakwane o bile a kopa hore ha senate se tloha mo sentseng se sebeletsa hona jwale se nyolohela mo lekgotla la setjhaba le leng hona teng e se le matlo a mabedi a parlamente bonyane le tlempe le fuwe sebaka seno. Tsena ke tsa dintlha tseo re di ammeng empa re tla bola re tswela pele hape ka tsona lenaneong la kgotla ka jeno lena e le la pele la beke phutelatsong ya hao e mo Africa FM e tshweu kgotso.